chỉ bay ule tun naya polytechnic building thingdola barmakuwa kumsang hi som hi pan hi chove la tangaman to da khom tiral tumna chungchanga policy khopuya tangin thu thang leng wa om nual ti hria tani a thuji kluak prachiang lova social media ek whatsapp le youtube vela thu thedar a om hi a poi le a kan mi puiten thu chiang an hriat theina turin he thu chua hi siang ani policy district chunga le policy khopui chung hun engmaza ta barmakuwa dry Myanmaris arikanat mansa district court in achung thu arel to hida ani a heng te hi district magistrate policy pina prohibitory order le promulgatory order allow chua to kala policy district chunga ron khurlu ani awanga man anni atam berchu polytechnic building thingdola da anlo ni a he polytechnic building hi higher and technical education department noi omni in tuna hian sak that le thom that repair le renovation kalpui tur ruwa manani a khoi tu contractor po ruat fel to nin kan ria building chung hi apop na sa le a hi wang hian a chunga pu bada hi a chena sa to in amoi na sa he boka pu vari na wait hian building him na hi ati der thong le bo ani heng ku vaman sa le an chungchang rel fel to district court in district magistrate ko tatiral tura ada fel to hi entia tirang tur nge ni ang in district administration le police lam chuan mun takin kan ngai to a tun nai apo kan joint NGO coordination committee le kan press meet te thing pu ina somin thu poi mo tam tak kan rel kara hemi chungchang ko hi soi chua ani a mala district magistrate ina tumdan te atlang puin kan tar langa athu pongin chumi chungchang a po chuan tu pompui nama kan phut lova phut tu po kan ni lova kan ngen hek lova amar chu district administration in kalpui tumdan kha kanin hriat tir mai chau ani a phumbo emo halral emo pai emo chuba ka CRPC le kan dan thar BNSS a district magistrate thunei na angin hral emo ngai tu in a thaber tur hi kan zong na sa le ani phumbo turin mimal government department mun om lova in halral ani chuan sum tam tak athara sen angai don ba ka environmental issue na sata om thei dona tin the thanga pai dar hian kan lo ahmalama kan lo ton to thila lo char kho ma sum do na mang le mai du hi mi kan om donin kan hrele boka heng zong ngai tua hian ku vachia le hlui ada na hun ti ro ngai bok si hi achunga kan dan tarlan CRPC ni thin tuna BNSS nita ina district magistrate thunei na ape angin alei thei tu hne na hral mai tiral mai hi tha arin ani atha hria tani angin district magistrate thunei na angin auction hilam manga tiral ani ta ani alei tu hian polytechnic building a ku bada me khi pur chuaka a building a ti ro ba ka then fai ngai zong khian fai in fel fai takin anha a khal pui do na district administration lama tanga magistrate tele kan police te poi an en pui vek don ani policy district magistrate malak na hian thuji kluak threchiang masalwa ngai dan lo siam mi engma zat an om ni na langa heng te hian hriat chian du kan nei ani chuan district magistrate policy district ne na mo borsa pisapui policy pa emo office hun chunga ron kala thu chiang ron zot masaturin kan in ne na kan in hriat tir ani